Božja kazna. Zato što on mene hoće izbaciti. Šta nije ostao tamo u Srbiji kud pripada jeboga onaj koji ga je poslao ovamo? Ja vam kažem, tražite ga u Srbiji. Živ ili mrtav, mora biti tamo. Kako znate? Znadem, takvi ko on ne zaslužuju ni da mrtvi leže u ovoj našoj hrvatskoj zemlji. Men su četnici kuću srušili, sve spalili, odnijeli sve što sam imao. 8 godina skupljam tu ovo malo crkavce i sad me opet izgone iz kuće. Hrvatska policija mene izgoni. Pa kud da iđem s tom sirotnjom? Kuda? Iđem platiti svetu misu za tog vašeg Srbina. Da ga ne nađete, dok ne nađete kosti moga sina.